Oh. Bom, você vai na sideline outside. Aqui nós temos Rijsdijk. Rijswijk por aqui, lá na mira. Aqui nós temos torneio de futebol. O que é isso? Não sei, meu irmão. Nós estamos aqui na Blue Wave Cup. Você é, mano? Sim, Blue Wave Cup. Ah. Não, número mais que usa. Sabe que não sabe, não estava organizar softball, nada que softball aqui não é bem organizar futebol. Tenko, como é que aí? Não sou assim, não. Vamos fazer nós mira. Vamos aqui bala vai. Em minha casa não pode número, ia botar buriba sideline. De maneira botou garibe filho, ia botar buriba sideline. Tinggal assim, meu irmão, assim, mano. Gostei. Brother, what's up? You gonna take the ball from me? You think so? I'm from Kennesaw, bro. I'm Mopi Loco, son. I bat the back, you know? Yeah? You gonna take it? What you gonna do? Aqui me chegou para nível de bala só. Não, eu vou jogar o rato disso, tá? Amém, não. Sabe? Bom vizinho. Momenteel niet. E bom. Ja, maar ik heb voor reis binnen nacht, dus met een bus op club. Dus er waren seizoen kaba, pa, worden op club. Que você espera de ambiente já? Ja, good vibes, maar niet sempre. Ja, echt Antilliaanse vibes, toch? Certo? Zie, dus, ja, So, abang graba content ba? Minsan, kiko ta, misahin, no? Que você bisa ainda não com, por exemplo, não há bem, é bem aqui para o seguinte vez que tem golora. Ja, we tragen wat we zijn tegen, simpel, kosten die onze comunidad, wat de great boven tijd, toch? Zo, nos genoos in Guasi, leuk om te komen. Aqui, ave. Ja. Porque queda vos solo, aceita mío. Doce minta contra porque da pensar e babotra, strike Botafogo. Em minha casa não pode ouro, minha buta buriba sideline. De maneira botou garibe filho, minha buta buriba sideline. Boa queda tu poncha mami, porque queda vos solo. Rufia Nostiana, Arubaans. Não, zelfde toch? Fully loaded que bala, não é só um passe na linha. Número 9 que bala. Ei, tremendo actie. Aí pode, isso aí dá. Gol! É, tio, bom bala. É sucesso. Ei. Resta, niet doen. Je moet gaan helpen, je zit niet te lachen, je. Ga helpen doen. Não sei que não tem que Beter de worst, man. É worst favorito. o beito ano. Na turvel beito tem que conta é secreto de sucesso de worst aqui. O esse secreto tá com a mim como antiano, o único de nós antiano aqui na Holanda, que também é coisa que nada. Esse é se ele único, me tá outro foi outro. Tu atividade que tem como por, me tem. Ok, vou ter lá não ser bisa mas com o worst se terá para na mira tá aqui que pode vendendo. É aqui tem marca da sucedendo. Wanneer sta je de fladder? Que sei tá? Fladder. Nele eu não sei que é beito, que tá falando. Fladder tá mondongo. Ah, ok. Mondongo, assim o sistema de Suriname. Ok, então esse também tem pica Google. Sai tem pica, deixa outro para nós de Chile. Sai também na ainda tá gostando mais show op mês. Ok. Sai da unina. Sai de Blue Wars? Sai que é mês. Sim, sai de Blue Wars. É de Blue Wars. Com roupa em sali caspe. Sai também de Vlees Wars, halal. Tá muito belangrijk halal. Sai também de Kepo Wars também de halal. Is tudo pouco mele. Isso não é um problema. Ook daar met ons te onder, hoor ik naar. Zeg je dat ook eens hier op hoop in is dan saad die jelly, dat gostei mais hoop mes. Is dat daar nós temos crispy wars. Crispy? Is dat de mes, is dat de galinha, pero cortar assar, nem panela mesmo, até aqui. Isso também é bom assim aqui não. Vamos né? Então eu vou ter com saus também. Saus também doce que sou de McDonald's. Então broma, pero assim não dá. Cara bom, tá ainda papo, papo bebe sa. Tu és ali casa para beide os wars, mas assim também ainda papo que wars está as duas mesmo. É qual que tá solto ao turbe que men, ainda do bem hoop trembang sim. Se não trempang, pero não sabe hoop nos antiano tá wara para last moment. Para não bom chegar, pero maioria vai estar ao bravo nem muito bem cena. Não tô turbia, pero esta só se deu bem assim. Uau! Que golaço! Ik ben gewoon fit aan het worden voor 6 juni. Wat is 6 juni dan? We gaan Curaçao pak slaag geven daar in. Huh? We gaan
Curaçao pak slaag geven, man. Bijvoorbeeld dat een chicklung de man hè. Laat Curaçao gewoon winnen man. 2-1. Nee. Wat bedoel je nee man? Dus uitzwaaiwedstrijd van Curaçao. Ik moet fit zijn voor 6 juni, dus ik kan niet... Oh je maar de focus sorry maar 6 juni. Ja, fully focus. Heel het team, fully focus. Maar waarom? We zijn net terug van FIFA-series, we hebben net de Ik heb FIFA-series gewonnen. gezien. We hebben net FIFA-series gewonnen. Ik heb met Maartens gesproken, die Bradley, hoe heet die? Martens, onze aanvoerders. Maar Ja. dat is mijn compagnon achterin. Ja hè? Ja, dus we zijn nu ready aan het klaarstomen voor 6 juni, man. Die komt 6 juni. 6 juni, man. Maar die komt dan nu We hebben gefocust. een goed makertje. We hebben verloren tijdens de kwalificatiewedstrijden. In de 86e minuut kregen we 1-0 tegen. Terwijl de hele wedstrijd speelde, stond het 0-0. En nu uitzwaaiwedstrijd willen we jullie wel echt pijn gaan doen. Ook al zijn wij dat een gaat- kleine broertje. Ja, maar we willen jullie wel gaat niet pijn. gebeuren, jongen. Kijk, jullie staan er niet lekker in. 7-1 verliezen. Nee, maar maakt niet uit, dat is gewoon dat is een oefenwedstrijd. Bira moet je familiaar. Kijk dat? Bira moet je familiaar. Kijk, wij gaan helemaal naar Afrika. Maar tegen Zimbabwe en Zambia, jullie gaan jullie spelen. Maar we zijn Aruba, hè? Dat moet je niet hebben over 7-1 of zo. Ja, we zijn Aruba. kijk, Maar jullie- jullie, kijk, maar jullie jullie wij zijn spelen Aruba tegen profs. Nee, hè? maar tegen de wono. King, Zimbabwe. Nee, Liechtenstein is prof, Tanzania, Afrika, Marokko eruit gestuurd 1-0. Je ziet wel dat de profs van ons winnen elke keer, omdat ze meer ervaring hebben. Dus wij moeten gewoon letterlijk roeien met de riemen die we hebben, man. Die komen erbij, kost een pak slag. Omdat wij ze pak slagen geven. Echt pak slag? Speak it into existence. Ja. Ayo, hey, het is goed zo, ja? Nee, kom.